Right, na mukanukia obaraba kainde na mbunge MERU DMK KIOGORA mona zipora kinyani BAUGITE BATIMAKUA nendeto irekwedera ikethulunka kwate mbunge MERU KUBUNJUA kumwaniana rariero kwebelia NGABANA Kaira Mwangaza gitine DMK na BAUGITE nende michemanio MWINGI kabwethu akwamire JUMATATU KIUMIA TWITITE kiriwandi CIONTHE 45 na NGABANA KAWIRA nirigirito gukinya mbere mbunge MERU ntuko ya ALAMISI okimya TWITITE KWITETEERA ararorero ruketha rukiarira kwana kinya kuringirwa kura mutugi kare na ripoti narwindetererwa ariarwa kwingata ngavana wa MERU KAWIRA Mwangaza kuma utongerie nebo MERU County ni migambo ya monini wa mutongeri obraba ingekere mbunge ya MERU zibola kinyawije keneta zendikei akieria nyuma yawe gwikia muswanda mbunge ya MERU jwa kwingata ngabana KAWIRA Mwangaza gitene narwarire itaraja datunga bana ojo gukarangwa RMC zendikei ya kiaria augite mwamba keja kuia karekerwa akaiya kaireno kagwata wa iteko makanya magita jarethirita kithitangwa akiuga weno katumini bainge baekuru baja MERU kenda kareta rwalia rombunge kinya kwithira ngavana county assembly MERU ni mwikitie senate kana ni mwingatite otongeriene maita jaire woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonthe jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rojo akagwatwa aia uke akagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mweya magita ja kuthitangwa MCA ZDK yariuga maitia jara tegetie ngabana Mwangaza na jone jama kai akiuga ndwangi chodhoji mono chegyo tumiribwa kigena kya MERU chikeja kumira ngabana ojo gutenteri no machegere kirwa tawi jama kai intanta kadita EACC kaumara athambodesi kaumara ngavana MERU ekirwa mirigiro kire tha 17 mbere twendia kwau ndenda kuria kinyambo ndeciria ci investigate akaira itegaira mantu ja wenyangia bwa mbeca ciumagare cieje MERU kenda batutethia kwitanga bana no tungavana ategwetithia MERU bwega resources cietu atutumira bwega ne nyangiri public service uti service antu bakuona kwau eu ni othine era twini ondene MERU na ikia tumi woni nde mwekuru mbugite ndena kurungamira ekuru tuge thirikari county ya MERU itegwita bwega kuringana na MCA wa Bogeta West DMK KIOGORA ariuga ni untu muswanda jwa kwingata ngabana Mwangaza ne juikirwe mbunge na ndekera getigera ni karobia mwingi kwaja na maoni jao ikarobiria kwa BIKATHITHIKA WARDINE CIONTHE ntuku ya JUMATATU KIUMIA TWITITE na kinyago tuma maoni jao na njira ya mutandao ne jetekeretwe wamwe na kinya barabaga ikia maoni jao kerekera kwa mbunge ya MERU after notice ya January standing on that siriuga impeachment yabati kwethora thire eno in the next 10 days ntukwe komito bati kwethora kania impeachment kwa manzo jaraja tete ukarika ija JUMATATU kile wondi CIONTHE cha MERU 45 kuketha kukegitha gwa public participation between thainya na tha mugwanja alafu email ya county assembly na nyamwera na ofisi ya kiraki ketho asi open to the members of the public go submit ira chita wa written memoranda kingi kuringana na DMK yariuga wona mugeja mwingi jothurano ntuko ya JUMATATU gabana wa MERU riu wakanya kweja mbunge GWITETEERA wengwa kana gutuma mawakiri bawe kumutetera mbere ya muswanda jwarirwa na riu muswanda jujwethire jukiringirwa kura cha kumwinga tobisine na kethira mbunge ya MERU gakurukia muswanda jo ndiu ntuko ya Juma bakaya na ntumiri kere mbunge ya seneti ire kajokeria mwerekera kumirau ALAMISI tukatha twina sitting ya kumove na ndi motion yeu tukoyura motion ya move ngavaneje ari weka neje through lawyers bawe eja itetere mbere ya assembly after motion ya move we voting ekethero ya assembly na ibo komenya numbers ile required 46 MCAs no mangaba approve that motion on Thursday next week kena ndi umba gwita through kumau twina 2 days jakutha to kinyote ba will have happened here in the Senate, that is by Friday oro
twatigo to serve the Senate with whatever happens, then process ya Senate sikambia the other week on Monday. Muthiene rero mbale MCS ndike kire nyomba ya Senate ni kuingata ngabana mwangaza geteno na kinyitwa nao kenda Meru igachwa ngabana ongoro kametithia boega owauna ugite bota MCS BATIMAKUA ni makania bya kwera county je kethire KUBUNJUA ngabana no gwete thigo ya ngare ire gwitwa Meru county na aretithia ngare u agitonyanya mitarone toriuga thirikari county Meru ngavana neberwe tucwendere bo mweru na tutukuri na kauma etithia ngare bwega wananchi bone services. As members of county assembly Meru tutiukira county dissolve ikeja kwithira ku dissolve county ikuko gatethia Meru yore murimo jojo miajitie ni dissolve utumtumba kurega county dissolve ikeja kwithira wonders and k na ngavana KAWIRA mwangasa itutugatuma antu ba Meru barega kuona services county ni dissolve twithira twina atongeria ba Meru bara bakomba gwitaniria na kenda bomba kunenkera antu ba Meru services na tutiukira ku dissolve county ndenda kwira Meru rira ringi tukuma Senate ngavana ejere amberia kuthurania signatures batu tukuga county ni bunjwe akuyukia almost mwaka jo mwate county te kubunjwa so tutikwenda gukira threats tutikwenda gukira intimidation turenda kuga antu ba Meru must get services. Ke reportrante toshe wero rea kwa rieto ni motuge kare.